Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. For me, ma obibia akwa bashonko ereba Too Much GH ene de so emunyaba mo somfo mesika na mede ensemu a circulate wo omaimo eba beso mu na Ghana fue yedla enim say election wey dey edibia ba papa ena eye 2020 so eye expose eye honorable Kennedy Japan so di bebe ye dwumedi a wo betu ye no so de nsem ba ye omaimo papa ani nem ye kase yi de bi bukra gusu ento wo yem ene sen eye Ibra 1 a chese expose eye honorable Kennedy Japan the member of parliament for Asin Central emri bia etwemu chese wo betu nwa na moma eye ni dimbe pie mu no since then no Ghana for ye na ni tuemu se eye abrantie yi chese wotu na ni tesi eye honorable Kennedy Japan wo pa chese dana chese wo comment enye suicide na wo comment say eye honorable be committee suicide na any other betu just say obebo dam na ni name no wotimi ka say stupid fool chere say ye nanim say oni honorable beef ni dey ase na enye ne ene watch na eto eba betwa na tie for ni name no eye Ibra 1 no ye nyina ye nim say owo strong hatred pa ema eye MPP amanyoko dodo na susu say ebia eye expose ni di be pie mu no eno na ama akoba se wonya eye wo tankese pa ede eye ama amanyoko MPP na tie for ni name no Ibra 1 asa den sembi ababetuja na insemi a wodi betu dwa no chese ye ni bre so pa eye 7 January eye inauguration ebe kwaso oman ye besue eye president aye say yinesi akonya so no wo susu say bibi strange ade bia ye wanwa chese enjimu eye hu ebesi e wo man Ghana mu enye Ghana hanko na eye abrantie yi wo susu o si eye US so eye bibi wanwa abesi wo pa no ebe ni wanwa pa say eye president is excellence Nana Addo Dankwa yes aba besue no wo benya eye akonya no ebiem se wote ase na tie for nsem wo de betu dwe yesi wo trufo so the dance ni wa broche redie me dance ni wo haya me de nsem ne betu dwa bone tofa se na eye abrantie yi de nsem to ni page so no etie for say ya na wo call no if Nana Addo swearing goes on well on the 7th I will never talk about politics in my life again. Wo susu say ekoba say president aye kosi na konya so inauguration ne ba so dia wo no won ka politics asemu bie kire say wo be kan na no atomu e wo politics so susu say swearing ne pa de anya ade ebebe mu da na tie for me to anensem ne swear I will never talk about politics in my life again. How can he bring 6,000 police to guide him on the 7th if truly he won the elections? No president has ever done that in the history of Ghana. Wo susu se beye day susu ampa. President swearing bako. Wabo modia kwa organizing chese. A police for armed forces for securities personnel baako 6,000 die munti na nini na ne say wo susu say sense nukredi bia ankoso wo ye easy declaration wo de betu dwa ana ewiemu ana cheating bia course no woni mu se wanye ne ye nte ye den a wona omukuma entom ye ma omubuntom ye ma ye nya ye nim se ye NDC amanokuo no wo mu be try bibi kire se wo mu ma eye inauguration ne mba so enumti na wakofa ye security personnel 6,000 no na se ye no krampa se is excellence Nana Addo Dankwa wo fa konya ne de wunya se 6,000 security personnel and ebebo program inauguration eba so 7 January ehu eban na 18 for Ibra 1
wamfa no ensi wa wasa kan sembi na say na wasa kan yesa na mdi kan boss no. Something strange will happen in America and Ghana on the 7th January, which will shock the whole world. Nana Addo can never be president in his life again. Everything I said shall come to pass. It's for where there were time was a say, one yen summer what the abetuja say at the one be see on my on the 7th January no. Any a year ex president our yes ye two no didn't see on mine somebody on mine so na nya dia obey president biem na say one Ibra one aba be kan nsem no saa na be ye na tiefo ho wo hwe ya wanwasem abrante Ibra one e de aba betudwa say eye president nya dia ye besue na bibi strange besi no ama Ghana fo bebre bobo ho say abrante jama na adwemu ka no say na emre bi na busuafo de betudwa no esan say den na wo susu say ebekoso ana den na wo susu say ebetumi stop eye inauguration eba abekoso no na okasa na aba na wo kasa bisa na Ghana fo ni bisie enti ebe ya abrante no na busuafo momode ampagya no empe psychiatric hospital bi na wo mfa ne quest o susu say what they say ya na one day wate esikrom na ebi mu susu say abrante na den bibi koso wo su mase chesa manoko NDC fo no na eya na bibi strange be koso wo momode ama ne mbra ne be beto security 6,000 personnel so wo bia ya inauguration no be koso na etiefo den se na wa boda mesiti bia wo obi a ope wa asem Ghana fo ni bi so aba be ka se nya wo kan de ne kwan so no na nado isi declaration what they betu jam susu say kata hye ne pro ye wo mu enti se na esitie no omu susu say sa strengthening de benya esi na na nado so de enya ade a ye beyi ni so mampani da na tiefo wo hye se na emre ne duaa nie na aka 2 days na ye di dwumedi a hyehye so eyi omampani ama na so na Ibra one edi bibia edi nsem we abetudwa na ebi nso fo an so ya mpase na nado akonya ye be ma na so edi nesi so I declare no president say ma confirm no emba so ana ebeba so say nesi tie bia wo suja wadwen kire fa to your comment section wo fama ye afi subscribe to my GH video ka say na be ya jumedi be edi betu mo so sabetumi akabi no wetumi a kire wadwen na wo like share edi promote channel we munia ba mesika ona mdinkita wi ebe so mo na before me di me sembe sikwa ko ye ojume ko am so ya se Mama Juliet Ventures oba pese wo kitchen we ye nika bo mo de for Mama Juliet number no be bua ma wo kitchen wo I lovely afe loan master Emma loan within 24 hours ye wunya ni so ye government worker na wo affordability no rating so there da for mo kra obe bua ama wanya wo urgent money for urgent project for aha ene mbeba me kwan na me di mo esidase ne ye besan ehia makra mo